mayap a oras ingar subispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kaya katamo. Kenny king programa RCA's Hour. Hello, what may pagparapon po kay Kongan. Inipuing kay kayong programa king radio ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, ing RCA's Hour. At atyuta na po ngayon king episode 28 and it's March 27, 2023, Monday po. At nung nuka rin oni po, kaya betane naman kay katang Archbishop, kabilis ng panahon po. Balam kapilang pa mo, kay katamong last episode, ne? At balutan naman po na inikakatang programa, damdaman tayong pasibayo, ikakatamo pong Archbishop para idake kay katamo. Miyayaliwa pong maulagang kapag mususyan at kapabaluan patungkol po kay katamong kasalpantayanan. So, abayan tayo po yung kakatang Archbishop, kaniting pamangmusta kay kayo. Kaya dinan tayo pong may poras ngeni at mag-greet siya po kay kayo. Iyapong dong. So, bengi. May pagatpanapon po kay kayungan. At pag nasangko po at panalangin na sana at yung kayo kayong payapang kabilian at saka masaya. Kapag maglakbeta mo, kaniting panahunan ng Kwaresma pahinturo, kaya kapag masusyan, kaya pamanyubli ng mebi ng apong Ginoo. So, may pagatpanapon po. At totoo po, talaga medyo busy-busy ta na kanyan. Uling magsadya lang ang din ganaganang parokya po kayo. Panyatang ng Semana Santa, yung Holy Week na po. Pero bayo po yan at bayo rin kakatamong kutang kay kakatang Archbishop po. Pabustan yung ibiyakula po rin kakatamong text line numbers para kay karembisa pong makyabe kay kakatamong kwentuhan. O rin po, rin kakatamong smart subscribers. O ini po yung number tamo 0918-351-8282. Para po kayong Sun subscribers tamo 0942-357-4268. At makalive tamo po kayong kakatamong Facebook page. Akit siya po yung kakatamong page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. At pakimangityo lang rin po rin kakatamong parokyang kabibilangan. Pangkanito, adinan tayo pong maya pa oras yung kakatamong parokya. At makanya man po, pwedeng paki-follow rin po kayong Twitter account tamo at radio_ASF. Kaya kakatamong Instagram users po o kakatamong account at ASF Radios. And for advertisements po, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us. Kini pong number ay ni 0949-609-5478. At kare naman mo bisa mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo. Marero pong ipadala din kay kong GCash king GCash account number tamo po 0905-319-4871. Dakal po salamat at ipamalita tao rin po kareng kayong kakilala at aluwapan tao na atin tamo pong radyo na makasaw king kakatang biye kasalpantayanan bangkanita lalo la pong dakal din kay katamong kakaluguran. Kung po pakalambat at diretso ta na po kanin kay katamong ikotang at kumustahan kay kakatang Archbishop po. Apong dong, anya pong March 25, kaya po 2 days ago ni, apik masusyan tayo po yung Solemnity of the Annunciation of the Lord. Pamipahayag yan, ning Anghel Gabriel, kang King Indong Birhen. Malyaryo pong idakering maulagang tagpo kaniting bukod mong pamipahayag ning Ginoo King Indong Birhen Maria. Kaugne po niti, makanano po kaulaga kay kayo ing pamaminto. Kailangan naman talagang makiramdam tamo po. Okay. So muna, ako personally, yan yung March 25, 38 years na akong
deacon. Kanya po yung diaconal Kaklase ordination ko kanita, po. may ordain kami deacons. March 25, Po pa rin po. 1985. Kay San Carlos. San Carlos. Seminary. So, tungkol kining annunciation o ini pamamalita king ning anghel king Birhen Maria, may itong maulaga kini pinitang muna ing Birhen eman manyawad. Nini nga pong gino yung kusang So, buri kang pansinan nita na yung nga pong gino kapilan man kayapan, ano man ita, iyang mag-initiate. Iyang lalapit. At may ito nga makatouch kayo ni, nakalupa nung itang patsati kang upayan whether you like it or else. But sa ikay nga, napadalami ka rin, ikay, makanyan. Pero yung nga pong ginwali, sinugune, yung Birhen, ay yung sinuguning anghel kang Birhen, at yung mintaya ka rin yung anghel, at yung maulaga na milyari. Bayo na sinabing nung nanimpake na, sinabi na pa mo, nung makanano na lalawin ni nga pong gining Birhen Maria. Maulaga kay katatakot, maulaga ka kay nga pong gino. Paborito na ka ni nga pong gino. Maulaga ka kaya, kaluguran na ka ni nga pong gino. At syempre, may nga pamulalay Maria, bala mo kay katamon Opo. Itang keng kamudugong baryo, makanyan. Wadang kayo, mahulaga ka, tingminta kay ka, makanyan. Pero, itapang paulaga na ni nga pong gino, yapin itang agkatana kang makyabi kayang kayang gawan. Ako din kay, personally, kayang kay katamong pangapari, itamong talakad ka kayang altar, at suka ka rin sumuyo kilagyunan ni nga pong gino, that is already something. Itang maragul ng bagay. May ito niya pong pribileyo. Pribileyo. Kadwa, anyang magmisa ko kay San Vicente kasi Fiesta Rita, kaya Aldo. Sabi ko, inangkula rin tao, anyang homily. At the start, sasalpantaya kayo kay nga pong gino. At ingko kasalpantayan kay nga pong gino. Opo. Anyang kitnang ko naman. Tayo nga pong gino, yung kasalpantayanan kay kayo. Ako lang makayang makibat. Maluyo, pinitayong maya pabalita ako. Opo. Yung nga pong gino, sasalpantaya kay katamo. Sasalpantaya ka marin po kay katamo ngan. Opo. So, magtiwala at maniwala. Kasi nangyayari mo magtiwala, wala na nakabukas. Oro. Tang makanyan. Sana So, pauli na niti, uli nga pong magtiwala ya kay kadamo. Nga makanyan mo naman, itang kasalpantayanan tamo, actually, yung pakiba tamo kayong tiwala na kay kadamo. Pero, naburi sabihan, itapin na, ning pagawa ni nga pong kay ba't may nakabubulad. No, makiramdam ka rin. Makiramdam. Andyang may ito nga masanting Kenny, ing may kiramdam, aliwa mo Maria. May kiramdam yan naman nga pong gino. Kaya ng anghel. Uling kapamilatan ng anghel. Nga naman kanya, para anong malihari di? Kaya po may yabe Jose. Opo. Ngayon ka na mo. So, makiramdam nga pong gino. Kapamilatan ng anghel. At niya sinabi, makanano, munang-muna, of course, kaya beme yung espiritu. Kaya beme nga pong gino. At kadwa, yung anghel, may miya pang halimbawa na makanani nga pong gino at inyang gewa. Kaya kayang pisan. That's right. Matwani, Elizabeth. Kay bat, baugya pa, pero kanam na. At impe ka maulaga, niyang tauli, with God, nothing is impossible. O yan impe kirandaman ng Maria, kambe na ni nga pong gino, alang imposible. Nyakin pa makiramdam ng Maria, kanita na ipakit at ipasyag, ing kayang fiat amanwantam, ing kayang kasalpantayanan at kapanaligan. Binili ng buo, ing bina, ing gamat na ni nga pong gino. So, pekiramdaman niya ng anghel, pekiramdaman niya naman ng anghel, may kiramdam niya nga pong gino, may kiramdam niya ni Maria na nimbunga, o ita, kapamintuan, kasalpantayanan. So, ita. At syempre, kita mong pamamalita na ng anghel, karimay gumpisa na, yung pamagligtas na ng apong gino. At syempre, yan, may susundo mo rin. Kaya katambi sa makisan metong, kaya ngobra ng pamagligtas ng apong gino, tutong maulaga yung pamakiramdam. Nya pining mga di, kaya katamo, mo itang mga di ka, baka nga tingaduan. Ulin din nga liwa,
Ot mga di ka, anak mga di, wali kasing, wala yung mababiya nga pong ganyan, pabiya yung buri ko. Ali, ing maulaga, kay batang may nga di, gino, o ini nga doon ko, pero ing maulaga, imburi mo, nanong buri mo, makiramdam ko, malam kanyan. That's right. At totoo po, itang fiat, itang tango na ni kakatangin dong birhen, ya po yung malamu may gindalan para bigan api-apin po ining pengako na ning Diyos na itapin datanga nakatamo po ning talapagligtas ning kaya kanak. Kempong April 1st, kaya ning kakatang Archdiocese, o ini po, makaschedule ya, apong dong ining amanon tang Chrism Mass. Yan, Anong makaya po kayo, ma-broadcast siya naman at sigurado po kanyan na marakal la rin manaya kaniti uling ini po once a year ya celebration anong at chukengan ikami pong pari ng Archdiocese pati na po rin katamong religious priest no kaya beta lang ang kanyan anong talagang makisan metong lapo kayong misa ngayon kay bat bika renewal kaya po and of course ini po nga manantaya Chrism uling at chula po munang mandeng pamamindisyon ka rin ng maulagang laro ng Santa Iglesia Katolika. Pwede ya pong i-explain ng Chrism Mass panayan tambo po kayong April 1st. Wow. So, ini pong Chrism Mass, ito makapokus siya kitang Chrism o Chrisma, na balutamo each year, ining panay ko sasabihan, yung Chrisma or Chrism, may ang nguya kay nga manong Kristo. Yes. At yan yung yawis tamo, title, labi niya taking Ginong Jesus. At yung rin sabihin ng Kristo Mesias or Anointed. Yes, opo. Nya, itang Chrisma, itang laro, yung gagamitan tamo to anoint. Dahil mabibinyag. So, muna po, ini gagawan tamo, actually, gagawan tamo ini Webi Santo. Dati po, opo. Dati, Webi Santo, uling itang laro, santang Chrisma, itang magamit para kayong binyag. Lalo-lalo na retang mabinyag po tang Easter Vigil. Ito pong catechumen. Retang catechumen sa manon tamo. So, potang mabinyag la, kailangan mo naman ng lanyan lang larong Chrisma. Yes. Makisan metong tamo kang Kristo. Kim pangalan niya ng Kristo, itamo mo nun makisan metong tamo. At kitang kikatang pangalan niya, maging kahit tamo, pari. Yan, Pari, hari, propeta. Nyapin po tapong, andiyan kayo po mayor din, may binyag tamo, pari tamo. Nyapin po tang kakanta tayo tang, balena pari. Balena pari, balena aliwa hari. mo kami ita. Ita mo ngan. Ita mo ngan. Ausan tayo po ita, common priesthood. May kisan metong tamo kayong pangapari ng Kristo. At itang pangapari ng ita, may yakit ketang pamagdown sarili kimbye. Taki nga pong gino. So, o ita yung diwa na ning pangapari. Ngini, siyempre, detang kekatang bibless pa, liwa mo itang Chrism, bibless sala naman, detang laro, nagagamitan naman po itang larong oil of catechumens. Ito pong catechumens, ilapin detang sa sadyang para mabinyag. Yes, Kaya Easter, ito pong matuana, adult That's nila right. rin. Kay ba't kaya be ka rin, yapining para ka rin masakit. O yan Laro, po yung para ka rin masakit. importante mo naman laro. Pero, kaya pong misa ngayon, itang Chrisma, yung importanteng bendisyonana ning obispo. Yes. Kasi mo pong mamindisyon kanita. Totoo ita. So, itang laro ka ring masakit, malyari rang aga bendisyonan din pari po itang catechumens. Pero itang Chrisma, magagamit siya po ita keng binyag, keng kumpil, patse ordinasyon da rin pari, ordinasyon da rin obispo, ang po rin bells. Kukonsecrate lang naman din bell, kakayan la ka rin. So, ini po yung punto tamo niya pin, potang Chrisma, Chrism Mass, mititipon tamo, at kambena ning buong balen. Yes. Napin buong balen, ating obispo, timpari, kompleto tamo, timpata, pandikon, sampureng lay. Religious. Chula ka rin, at bendisyonana, ining laro ngayon ni. Akapamilata na niting larupin, o yan, malalanyala, deng Kristiyano, deng makisan metong kang Kristo. At akita mo pa mo rin na ating pabangloy tayo.
Ating pumbaw. balsa mo nga ratimbaw. Kasi Atimbaw. in punto na naman nita, balam, ikang mela niya, ikalat mo imbanglo ng Yan. Kristo. Nanuka rin ka man, ikalat mo imbanglo na ning kayang lugod, kayapan at kabanalan. At kami na niti, daratang kami mo naman po, kaming pari, bang kanita bayo min kay kaming Yan. pangako. Okay. Later edition niya ini. Opo. Dagdag niya mo later. Bang kanita, kami namang ordina na pari, pag nakay take kami, na pinili na kami ng apong Ginoo, bansuyuan niya imbalen a pari. Panimunan niya imbalen na pari, kim pamibiyebye nim pangapari. Tandiwa nim pangapari tamo, Opo. which we all share. Opo. Ya pinakit siya po, meto nga ako agaga nakakukini po tang misa tamo, akit tamo, insensuan tala retang offering. Opo. Kaya ba't insensuan da katamo? Kaya ba't insensuan na rin tao? So, kasan metong ng Kristo, i-offer tamo, ikakatan sarili. Karinta papakit ikakatamo pangapari. Of course, kaya may hiyari ka rin. Papakit tamo kimbiye, Opo. na makanano itang Todo, pamamiyebye following Christ. Karin niya yung pekadiwa na nitang kakatamong panga-Kristiyano at panga-balen apari. Very kaya po na, very rich siya talaga Yes, in amen. terms of significance and meaning ining celebration tamo. Sana po I appreciate tayo ining talagang maulang celebration po kay Christmas ayan. Sira nga luwa wala na at tinatang maod din nada. Uli nga ito karakalde pong pari na po. Pari, wow. Yapin. Ali po. At masanting, iba siya po kong yakatang Archbishop itang masanting explanation. Laro-la rin na magagamit po. Uling talagang atintang kayawsan. Nareta pong atlong wala mo the threefold function of Christ. Yan, no? Bilang may itong propeta, kabat pari yan pong ari. At itamungan po, no? We all share in that mission of Christ. At kay bat po, o ini po, April 1st ita pong Domingo, April 2 naman. Uling talagang ini muna man itong abangan da po rin talasal pantaya, ini nga man tamong Domingo de Ramos or Palm Sunday. Sige po, Archbishop, i-explain niya po, ining kekatamong bala mo, reenactment of what happened na po. Itang panlob na king syudad ning Jerusalem yung kakatamong Ginoo. At itang po kanyan, we will gather of course. Uling Palm Sunday, manakita mo pong marakalapalaspas. Na po. Paki-explikaya po ni at po itang rengaliwa gagamit la pa, pero rengaliwa lina po, retang biserong kabayo. O asno. Asno. Sige po. So muna siguro, kalingwan ko sinabi na din, na patse, pag masusyan tayong Christmas, Huwebes Santo, pero siguro mga how many years na, sabi ta kanta, gawan tayang Sabado, Bayo, Domingo ning palaspas. Opo. Yabi po, gawami yung makanyan, uling neng kay kaming pari, itang Huwebes Santo, kauli mo, lana kang painawa, Busy. the celebration. That's right. So, sabi mi, yapin itang Sabado, Bayo, Domingo de Ramos. Kasi maulaga naman po kanita, mabindisyon ng laro, Bayo, Opo. Bayo yung Sabado de Gloria. Opo, opo. Dahil nga liwapon diocese, gagawan da Martes Santo. Yeah. Makanyan. Pero mo, itang Sabado, Bayo, Domingo de Ramos, banta we have time really, That's right. prepare time sarili tamo. Opo. So ngayon tungkol naman kay Domingo de Ramos, Yan. lalong-lalo na po, itang pamangamit ka rin iping palms, Palaspas. palaspas. So, muna po, ining Domingo de Ramos, yapining pamanlub ng Jesus King Jerusalem. Itang pamanlub ng ita, impanyatang na, may ngariya mong daratang ing hari. Yan. Uli kasing, metong karelang costumbre or custom, potan daratang ing hari, ita. Totoo po. Magkailang dening ulibo. Yan. At sign niya, signal niya ni, o tanda ni, ning saya ampon tagumpe. Yan. Yan, potang daratang The yung hari. triumphant entry. Wa. Opo. So, potang din, Wawasiwas. pasala, kabit dala keng kay. Uri sa menin daratang hari, ang tatanggapan niya. Opo. Ne?
Nyapin din tawas no kasaya. At itang, Hosanna, Hosanna, save now. Wala mo, kanya, save us now. O nending kay, makabahitan itang banghelyo. Totoo po ito. Potang kay, mimuano man din, parisyon pong eskribo, tayo mo patok na nga din. Mo patok na kasi, they accept. Pero, nung patok lang kula ng Jesus, bato naman nilang gulit sa kan. Itang makanyan. So, ita mo po, itang kakatamong pamagmasusi kan Domingo de Ramos. Yawar, itapang procession, Atin po. So ita, kapamilatanan ng pari, yan daratang ka rin, bilang ketawa ng Kristo, tatanggapan tamo yung pangahari ng Kristo. Yung maghari kay katamo. At nung tatandaan nyo po, retang wasiwas tamong kain Opo. nang kailalangila. Yaban mo, sila bandala. O yan po, yan. Pag nakakatama ng kay, of course, itang kikatamong pamipatutu, kung pamananggap kang Kristo, nang kailalangi. Opo. Iya sagiwa parati hanapin. Lalo na yung tula, itang tula. Opo. Yung sayana ning pamanuki at pamananggap kang Kristo. Nang kay ala na siguro peka kasumpa-sumpa no ning akit may metong talatuki ng Kristo. Alayang kalatoy-latoy nga. Alayang kasaya-saya, Alayang tula. So, nya ita po ing ulagana nitang panlub ng Jesus king Jerusalem. At ing ulibo, sabi ko pin, ini metong iyang tanda ning tula ang pamananggap ketan tagumpe na nindarat ang hari. At ita mo naman, kakabit tala kay mbali. Nang kay, dandaman mula rin kay, ay pa-bless miya po ini, yung diyang mita uli na, banta, kabit miya po kay tampas bulan po kay ngawang mi, baka mi ngay mituran kidlat, la po, anting-anting din. Doon po, tang kakabit tala kay mbali rin, kay batamon tinuki kay presisyon, kabit tala kay mbali, pag ka, ning kamatayan at pamunyubli ng Mebye Jesus, ampo ing upaya ng malyaring magligtas at mag-protect kay Hatam. Ren. Maraming kay mga pakailik ko. Bagay ngayon yan ako manakit Opo. Kanita akit mo timpang maka-design na durun. Ewari kareng palaspas sa tamo na ating maka-design durun. Decorate dala. Decorate dala. Pero importante mo po ka rin. Simple mo pong ulibo. Nung manakit kayong ulibo, ita yung kayong i-display. Pero nung malyari nung gamitan detang titindarang nanine, detang king buko. Atin na pa pang stampita. So, ita po yung maulaga. Gagawan tayo ni itang umpisa panlub na Jerusalem, Jesus, gaganakan tayo makisan metong tamo, papasyag tamo itang kikilalanan tayo, o yan ng hari ko, o yan ng hari me, o yan ng hari tamo. Yamong bukod makapagligtas kay katamo. Yamo yung malyari tamong tukyan, at idala na katamo king kaligtasan. So, ito yung... Opo, masanting. At naringalwa po pati balabal pati balabal. Bilira. Bilida po at nampumisan na I could not forget this Archbishop. Ating may muha kayong asawa na, yung gawa ng pamalasbas kayong asawa na, bangya pong magbayo. Totoo po. Istuya po itang gawa ko, amo nga. Yung gawa na kanong pamalasbas. Pero, importante po talagang kailangan, preserve tala rin. Pero etala po, sasabihan natin po yung Archbishop, wala mo panibatano ning superpower or something like that. Po. At saka may itong masyanding pala, kakabit mo kayo ni Biserong kabayo. Actually, kabayo ngayon. Asno. Po. Uli kasing yung kabayo, panggera yun. Uling panayan da talagang Mesiyas. Bala mo yung David, makipanggera Labanan na rin kalab, lalong-lalo na Romano. Totoo po. Onen din tangya, makasakay ang asno. Impong asno, may tanda na ng asno, fool, stupid. Bala mo, layang kwenta. Pero, yaseke ng Jesus. At daratang makipaggera. Noon magdalayang kapayapan. Yapin po. Magdalayang kapayapan. Dapat pitakutan. Noon siyempre,
Potan daratang kang makanyan, detang at chukay mo paya, kay. Totoo po, at neng kayo maging panibatane pa ng medyo masantingin kabayo, lan na po nung impari biyasang sake. Oo. Na marakal pong karanasan yan. Na potang medyo magwalaya po yung kabayo. Naman po talagang kailangan nating kabayo. Actually, wala kwento ko niya atake. Ano niya sasaw ko pa sa Jose Matulid. So kami maglakad kami banda kitang ating power electric company. Napocor kanta. So gawan na kanta patang maglakad. Ako makasakay kong gareto. Kaya ito niya luklukan taratan. Alam mo, hari ka naman. Anyway, maglakad. Sulod ko na yung kasulya ko. Una niyang marapit na kaming Mirasquetan Chapel. Itang sin chapel at inyang balam sapa. Okay po. Kakanya niya yung damulag. Gerya kay, bababay. Opo. Ito pala ang damulag. Mana, yung babaeng damulag ka talaga. Tayo ko kinuldas. Siyempre po. Siyempre po. O rin din kaya po ang porsin. Oo, mga katulad. Potang kayo rin tao kanita, gawan dan yung pikaturan po yung kay. So, ini po talagang kay karanasan tamo ating malayaring makanyan, pero masanting po nung unang alang masyadong asno kaya katamo kaya ni Apong Dong. Ala tamong asno. Uyapin. Kaya, naman pwede mas malati pa kanita. Pero, impong importante, ayan, tampaman niya lubong tamo po kang Kristo, and we acknowledge Him as our King. Kalupananing kayang pipumpunan, iyaring David. Okay, at after po nito, of course, Sunday, Palm Sunday, no? April 2. Ita pong April 9 naman, o ini po nga man tamo, at totoo naman, kaya tamo talagang panibatana, ning kaya katamong pag-asa at tula. Ing Domingo ning Pamanyubling Mebye. Siguro po na nung masanting paganakayo ka rin kakatang tala sa pantaya, tungkol po kaning pala mo kaganapan na ning Paskwa. Na yung kapag masusyanta mo po kay Easter Sunday. Okay. So, ini po yung pagkakataluktukan kay ning kakatang selebrasyon. Yes. Banwa-banwa. Metong may katagkil ka na ako kitang ebanghelyo napun. Napun. Yung ka Lazaro po. Lazaro. Anya sinabi na ni nga pong Ginoong, sabi na kang Marta, ako impaman jubling niye. Nga na, maniwala ka. Opo. Kasi maralasan kayo, potambala mo, paman jubling maybe, it's just a thing. Opo. Pero Jesus sinabi na, I am. Yeah. So, the resurrection is a person. Yes. Opo. Nya pininingkay katampa maglakbing ini kapiestan, ingkay katamong tatas, yapi ni Kristo, ing pamanjubling mebye. Opo. Ya, maulagaya po ini kay katamong Katoliko, uling kapamilatanan nining kay katamong kapag masusyan ning pamanjubling mebye Kristo. Itang kay katampa maglakbe magumpisang Miyerkules de Ceniza. Yes. Opo. Karinya papunta. Yes. Nya nung kasimba, nung kamunta ka rin, celebra ka, sadya ka, sadyan mo. Opo. So, kitang katamong nga beyabe, pamidaon king sakripisyo ng misa kanita, karin akakita mo yung kabaldugan na nitang katampa magsadya. Itang pamagsadya tamo na ikit tamo kang Kristo tamo mo talaga manakit biye. Totoo. Ang pambayong biye. At syempre, Watang magselebra tamo, may itong pasalamatan tamo, kung katampa maglakbe ng milyari kay katamo. Yes. Opo. Alimbawa, ako mo, biglakbe ko, ngayon ng Kwaresma, naning pepakit na ni nga pong ginuka ko, naning binayo na ka na. Yung ka na akong panlalawi. Halimbawa mo, beto nga pasalamatan ko, ya pinitay nga pong ginu, yung sinabi na ka na ako, kaya kapamilatan ng pamigo naman yung second Sunday of Lent, Opo. tan Transfiguration. Beto nga kuha kalingwang ka rin, kaya pamigo ng kuya, pinitang, tinan mo sinabi ni nga pong ginu, mimingat ka karin taong gagawa ng isimbi. Beware of people who make life easy. Opo. Huling aluwain dala na ni nga pong gino ito. Hindala na ni nga pong gino. Kaya beken yung kasakitan. Uling pantunan tayong kasakitan. Nuning uling patsetino kay kakang Kristo, dumanas ka masakitan. Yeah. Kasi lawen mo na. Albawa, ika. Opo.
subukan mong manatiling maya pampunto to whatever is the situation, you will be crucified. Definitely po. Makanyan. Nga, nung mantabi ka kang Kristo, it is not an easy road. Pero, can we imagine life without Christ? Yeah. We cannot. Opo. So, nung tugi ka kang Kristo, yung maging dalan. Dalan niya naman eh. Yan naman niya pining go. Dalanan niya mo. Opo. Pero, sign yetang you will be challenged. Even you will be killed. Pero, dalanan mo yan bang miras Kera. itang disa ng Kristo. That's right. Ne? So, yapin yan yung maulaga. Yapin, King Easter, maulaga itang abe-abe bata akit tamo yung kabaldugan ng biya. Patiretang daranasan tamo. Akit tala kabaldugan kang Kristo. Maralaspin ng kaya sabihan ko, it's a fact of life that there will be difficulties. Opo. Ngaya tamo mabibigla nung magkasay ka because that's a fact of life. Nang kaya, burita mo, fair. But life is unfair. Life is unfair. Totoo po. Gawan mo yun o bawo makanya ng gewara kaya gagawan mo na pinining may. But that's life. So, puntang miras tamo kayong kasakitan ng gawan tamo. Let us make sense out of the pain and difficulty. Uyan yung kaya katamo pamanuki kang Kristo. Opo. Numakananong kayong daranasan tamong kasakitan, manakananutang manay kabaldugan To kayo. make sense. Yeah, Po. it makes sense. At doon na manay kabaldugan kang Kristo. Opo. Nga ni St. Paul, may ito mo naman sabihan na, nung kang Kristo ka, expect, dalanan tamo itang dalanan. Ngayon ita mo naman, may ito nga maulaga mo rin, potang muntata mo, kempisamban, at intanggawan. Ibayo tala rin kaya katampang ako. Yes. Kasi niyang may binyag tamo. Binyag po, Opo. Niyang may binyag tamo, at intamping ako. Nang kaya po ng kularen tao, bali po ng pinga ko, ay malati kaya pa po ka. Ay ko po sisimba siguro ng istera. Sabing malati ka pa. Uling renew tala po. Every year, babayo tala. babayo tala. Then kaya katamong pangako, limbawa, itang mo muna. Sa sakwil may satanasa. Opo, sa sakwil ka. Nang kaya, challenge ko rin tao, nang aldoya sa sakwil lang. Nang oras. Aldoldo po. Oras-oras po. One time, bigmis ako kang nga pong J ata, yung piyesta na. Opo. So, ay inubi naman sa ata. Kaya, kitang-kita. Tangking binyag na uling maglakbeta mo. Opo. Then, patutuan tala rin kay katamong kay, pangako kim binyag. Nano ya pong aldo sa sakwil, aldo po. Nano pong oras po. Ba, apon chika, swelo mo ako. Alayang ka grupo yung marites kayo niya. So, it's a fact na may binyag din ang pangako at mabibiyata kita ang pangako. At every year, babayo tala rin. Pero alam may nga pong gino. Nagtiwala ya pa mo rin kaya katamo. Totoo. At may itong maulaga ka rin yapin tang kandila. Yapin po. Yapin na niyang migmisa ko napon, King Kai, King Betty, sabi ko, mantong ko pong masanti nga kandila. Maputi. Kay ba't oy tapuin dalayo tandanin ng kaya kayong binyag. Kay ba't na po ng binyag kitang may ngako kayo, Yulie po yan sa likod siya. Kaya yung masalese, sa likod siya masalese, gagamitan ng brownout. Sa likod siya. Kay ba't nung masanting, bano-bano yan, darlayo yan ako. Kay ba't nanita, malyari kayong maglakwa na note, kareng katubaleyo, potang mateko, kabitse ni kayong kilub ng kabawang ko. Ang timon tanda, making anak na ako ni Sala, uli na ng binyag, nyamiras ko, hopefully, kayong Sala. Right. Pero yung nesisin dyan, milablabi yung kabaho. So, nakasanding kita simbolism may ita niya. Nung malyari po, makasimba tamo, at sadya tala rin sarili tamo, right. At ibayo tala rin kay katang pangako, at kay batang may bayong pangako, at tina naman bayong biye. Tina naman bayong biye. Okay? May labas sini, may labas, may kamali ka, etc. But always, the future, is
flawless. Nga, Ayan. the future is always flawless. Yes. At yan bibigyan na nga po. At ining harapan me, ing paintungol, darla may sala ng Kristo. Okay. Siguro may itong yung pagganakain ni kay Katampari. Punta sanang maminyag tamo po. Tala sana si Cynthia den kandila keng kay katang lighter. Dala tayo ka rin itang Pascal. Itang Pascal kender na yung kay katang si Cynthia. Totoo po. Potang Easter, Vigil. Totoo. At si Cynthia tayo ito, buong Easter season. At makaturo po kay katamo, ako pimpane, na itang kandila nga ita, potang makasindiya, patseli nabas ka, mag-genoflect ka. Huling yung tanda, Opo. presensya ng Kristo. Ang kapotang mayari na itang 40 days, Yes. kay ba't ilele tayo, dulwal tanya mo patse binyag. Nepo kasanting kita simbolisi, magawan tamo, pota sindyan tayo. Totoo po. Yung kandila tamo, kay ba't Totoo po. yuli tayo. Siguro, metong mo naman napansinan ko, kaya mga pakaili ko, nga siguro ilalalambat kayong kasalpantayanan deng mabibinyag ako, bala mo, pang-cake ay tang... Malatiya. Oo, malatiya mo itang kandila eh. Sanding Opo. siguro, nung Medyo- nung aluaman nita mag-provide, ilang kay den Opo. tao. Opo. No? Even design deng masanting. Yapin po. Ang kanda pa siya, anya nga chocolate designs, ka-curve ko la pren eh. Yeah. Free la rin. Yeah. Kaya rin parishioners mi. Opo. Pero nung eda ka parishioner, bayaran na eh. Then Opo. sa likod dala rin mo kanya. Totoo po. And you know, in talaga pong, I think, no, may itong simbolismo na ng Easter will be that light. And of course, itapon danum ng binyag na po. Wow, talagang, wala mo po, may ka-Holy Week catechesis ta kayo na po, yung liturgical activities na mo kayong datang Holy Week kayan. And of course, pasalamat na mo kayong katang Archbishop, karene po masanting explanasyon na dyan atin tang kwentuhang katoliko pero aliwaya pa mo rin po potang eksplika na kaya katamo ng katang Archbishop. So mag-break tamo pa mo at pakiramdaman tala po rin mapila na pagkanaka. And of course, in kaya katamo pong kanta, itiya ing panahon. Daratang nalapo rimpe ka maulagang aldo, king banala kapulungan katolika. Nung ka rin, pasibayo ganakantala ring misteryo ng kakatang kaligtasan. Aging pananing ginutamong Yesu Kristo, kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan, at pamanjubling bebye. Kareting aldo, bayo ing banala paramingo o Holy Week, ing banala kapulungan katolika, agkatanala ring sablang talasal pantaya, ang magsadya, king pamigunam, pamanalangin, at pamagsanmetong kang Kristo, king kayang pamagligtas kay katamo. Manalangin tamo, na maging makabaldugan at magrasyaya pamurin, ing kapag masusyaning maleldo, ding balang talasal pantaya, kaniting banwa. Ing radyo ng Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayang tabi king pamagsadya para king kapag masusyaning maleldo kaniting banmo. Hindi po yung kayong talasuyo, Florentino, Apundong Galang Lavarias, yung kayo pong Arsobispo, king Archdiocese ng San Fernando. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imbalayan lumibalik yadup keka, at kang Kristong kekang anak niyubog na. Mayo pa yang ipa, alang hanggang mabye Diyos, pupurian da ka pasalama, tanda ka, alakang tuk ng mamahuske kami, para king bayo at labis-labis abie, itiyaing panahon.
keka at kang Kristong kekang anak niubog na. O Diyos sa malugod, mipno kang pagkalulu, parating makasadyang mamatawad ke kami, makasalanan kami ginulot ke keka at ngeni manaliking kekang pakalulu. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, himalayan lumibalik yalog keka at kang Kristong kekang anak niubog na. Ngayon panahon na karampatan, paning balayan mumibalik yalog keka, iubog migbayo kang Kristong anak mo, king ganap papanahon dating ganap abye, itiyaing panahon. At magbalik ya po ang kakatamong programang RCA's Hour, episode 28. Anong nuwa, kaya tayo po nga katamong Archbishop ngayon ng Aldongaiti. At isundo tayo po, nining masanting pisasabihan tamo. Miyarita na po karetang halos Holy Week activities tamo. At ngayon naman po, mutatamo kayo ng Universal Church. Uli gini pong bulan ng Abril, wani po, metong kapanyaw sana po ni kakatang Santo Papa, ingi pangadita mo po, impami palaganap ning kapayapan. Yan. Jesus as the Prince of Peace. Yan, kayan tayo. Palamatin pong metong parokya, po. Prince of Peace, Paris. Mawaki. King Mawaki, opo. Baluta naman po yung malalyari, king kakatamong national level, local level, matakal po ng kayang karahasan. Oni po, ating gobernador, ating mayor, ating PNP chief, anong kaya po na talagang itapin, krimen po at papatendala po. At ngayon po, King Negros Oriental, no? Yung kakatamo pong obispo, ini pong patigtig na ng kampana king Lugalda, balang alas 8 ng Bengi. Anyway, ulim pong bang masosyan tayo kanyan, ketang ini pong Abril ini, ito pintang ikang Easter Sunday, pamanyubli ng miya bening kakatanggi, no? Makanano ya po kaulaga, ini pong kakatamong pamangadi, makanita po may palagana pining bala mo malyap, po, sabihan kong malyap, uling talagang neng kay tayara rakap talagang tunay, po, karang kakatamong lugar, ing kapayapan po, apong dam. So, muna siguro, buri kayong ituglong ining kapayapan. Opo. Kening pisabiyantanan din about kayong pamanyubling maybe. Nga pong gino. Uling ing sinubling maybe gino, ing kayang regalo yapin ng kapayapan. Yes. Yapin, kaybat na ning kayang pamanyubling maybe, pintala na laking meto nga lugar, den kayang apostol. Chula ka rin no katakot. The upper room. Wow, katakot la, uling alalang kapanatagan, pilubluban, uling ilan naman din tutuking mayari balat kanini. Itang makanyan, yan sa likod la. Totoo ito. Pero yan din tang Jesus, ilang beses at ilang beses ata, ing kapayapan manatili kayo. Ing kapayapan manatili kayo. So, ing kapayapan, regalo ng Kristo. That's right. Apo. At ining regalo ng Kristo ngayon yan naman yung darlata mo. Yan, iyo papansinan, potang magmisa tamo, kaya rin na ning misa, kayo king kapayapan. You must be men of peace. Yes. Darlata yung kapayapan ng Kristo. Oneng, yung kapayapan ng Kristo, kalupan ng kapayapan ng yato. Kagyato, baka may kakapayapan, pamatakutan na ka. Opo. Mga Manahimik tingkapayapan. Manahimik. Ating kung kasabing pari, kaya tangaldo, kaya Kayla, misyonero la,
At ining metong makasign niya king Argentina. Opo. At sabi na, 26 parishes ketang metong nga lugar, wala na lang pari. Ay. Uliping ito. Opo. Wala na. Den tao, tatakot nila. Opo, totoo. At kamalyaring mag-preach against the government. Kamalyaring mag-preach nung nanon tuturo na ning government. Opo. So, huli na nita, andyan din tao, tatakot na lamo rin. So, akit tamo, may kaliwa, ing maraguling kapayapan na darla ng Kristo, ang poing kapayapan, pahiral ng yato. Ing kapayapan, pahiral ng yato, manalumpakan, king takot. The culture of Matakutan na ka, fear. Opo. uling pasakita na ka. Opo. Ne? Yung nga pong gano'n naman yung kayang kapayapan, manulumpakan kayang lugod, Yes. ampo kayang kapatawaran. Mm. Ne? At akit tamo kayo niya, yung puntala nala ning apong ginure ning apostol, na sinabing, oy, ako tatakot. Mhm. Payapa kayo akong bala, labanan tala rin. Ali. Uling, kay ba nanita mesikan lalob, kay ba't inarapan day tang karelang pitatakutan. Mhm. Keng biye, talagang ating makatakot. Andiyan nga pong gano'n, may nga takutan niya. Mhm. May banggit, wari, kapilan nita, napon keng ebanghelyo, niya minta king Hudeo, uling burirem paten. Pero, mintaya pa mo rin. Mhm. Atin niya, atin takot. Niya nga tsuya keng Getsemani, takutan niya. Totoo po. Pero, akita mo, ang likwanang kapayapan ni nga pong gino, malyari tantamasan, busal na ning kagut-gutan, ning kasakitan. Mhm. Happy nito pinasabi ko, we can make sense out of pain and fear. suffering. The seeming absence of balamo peace in the world can be an occasion for us, bantay pakit tamo, yung kapanatagan at kapayapan na darla ng Kristo. Opo. Nya tutupin, kailangan ni muying mga di. Muying mga di, banta may kakapayapan. Nun kita mo naman maging tao tamong malugod at mag-promote kapayapan. Uling, potang mga di tamo, imbo rin na sabihan, ing kapayapan, akikatang adwan, ta ay biye. Opo. Nga pong ginuya mong makaibiye. Kaya kapayapan na ini. At syempre, itantunay kapayapan, kaya tamasan tamo, potang pagkalub na ni nga pong ginu. Nyapin, potang kaya, potang ating mangutang ka ako. Hey, Diyos ko, gino, among talapang kapayapan, bisa na kang alanganggang kapayapan na. Wala po tang ating Alang ka po mete. po, sir, ako pa. Wala po tang ating mete. Opo. Alanganggang kapayapan, biya mo kaya. Ay, ali naman, Basat, Kenny, Opo. basat, intakot, intakot, tamo paborin, paralyze na ka. That's right. Opo. Gawa na kang paralitiko, na makagalo. Noon at yung takot, pero inintakot yan, nakaapatok nangan, Opo. kaya tang pamanalakad mo king maya, Yeah. pamaglugod mo, makanyan. So, makanyan niya po kaulaga, yung kapayapan. At pakatanda ng tamo, bantay tama si Siralo, into na kapayapan, nga pong ginuyang makaibi. Totoo po. Pero yung number 7, makangangata na mo. Kailangan patututa mo. No, yung nga pong ginuyang makaibi, niya po ang ating kagudgutan, maging tao tamang patutu, kitang kikatampani wala na ita. Maniwala tamo, tama si Siralo, maging tao tamong magdalang kapayapan. Totoo po. Yapin, itama, santing mo noon po, ang misa wari. Pagit tangin ng kapayapan. Ngay, balang manok tamo, Alam po, ano. No, sanang agawa tamo, itamo naman, luwal na ning misa. Importang i-offer tayong kapayapan. Hindi sabihan kayong balang metong, mo ko pitatakutan. Yan. Uling kapag nasan ko, yapin yung kaganapan ng BM. Opo. Mo katakutan. Uling edad kayo pagmaritesan. Nakasiran. Aluwa yung kakatula ko ito. Opo. So, yan, yung awis na kakataan ni Santo Papa. Okay? So, Opo. At ito. meto niya po karetang kasanting na mapalad, beatitude sana, blessed are the peacemakers. Peacemakers. No? For they will be called sons of God. Wow. Yeah, o yan po yung masanting sanang gawan tamo, no? In response kini pong... Apo palitang pamanigtig kumpana. Kanitang minuna. Opo.
Pachetitigtigan dala rin kumpana, yapin tampa, manaos bang manalangin. Ban simba, makanya. Yes, opo. Nya sing karagul kumpana kanta. Maragul Uling na nung ka rin yung gamiras sitang kay, sakop me yan. Yapin. Makanyan. So, titigtigan dyan naman yan, puwatan daratang lareng kalaban. Kemo kanita, retang... There is danger. Deng, deng moro, sara kanta moro. Opo. Da, Opo. May tigtigan lalumusog. dala. Wa. Opo. Tigtigan dala reta. Deng, kay ba't po tang ating silab, o kaya ating sakuna. Yan, warning po. Ating daratang bala mo, masika na nanumanita, kalamidad. Totoo po. Ita, bel dala rin. Banta rin tao maging aware, o kaya may tipon la, o kaya i-protectan din sarili. Sarili daw. Opo. Yeah. So, bandang tali, bala mo, aus niya rin nga pong Ginoo. Totoo po ito. Kaya patya daramdaman tala po, ne? Wow. Then kaya katang kampana, ayan, yapin po ing boses o siwala na ng Diyos. Okay, at mamaya ko pong word for the month or trivia for the month po, Apong Dong. Ano po yung apelio? In trivia siguro, may itong akutang yapin. Opo. O ba't po tang Webi Santo? Kaya ba't naning misang Webi Santo? Itang pamanos bitis, Yes, makanyan. opo. O ba't lalakoran takap ing altar? Opo. Ito yung trivia, bakit? Lulubasan din. Lulubasan din. Kasi nang guys sabihan do, Opo. bala mo kanuy, Kristo libasan din. Hali, simple mo. Opo. Buri na sabihan, mayari ning misa, mayari ning misa, bala mo atin tamong dinner, special Yan. dinner, solemn dinner, mayari ni. Opo. Lako mo na takap. Lako mo na takap makanyan. Opo. So, mayari ni, lubasan niya. So, ilele ning kain. Totoo po. At akit tamo naman ka rin, siyempre, buri ka naman idagdagin itang intutuki kanyan misa, Yan. kasi Biyernes, ala. Sabado, wala Opo, wala. Tutuking misa kanita, yapin itang Ayan. Easter Vigil. Vigil. Opo. At kanita dinan pa si Bayan Dinan na. Mantil. Opo. So, uling alang misa, alang consecration. Yapin, detang kay kanita, retang nalagyo, may konsagra, Parang consecrated gamitan host. lakabukasan. Yes, opo. Uling ketang pamamugay kayong krus, kahit yung komunyon. Yes, opo. Waning dalalakwan kayong tabernakulo, Ilako, uli kasing ilako dala ka rin. Opo. Uling itapin, na in-focus tamo yapin itang, uyan, kamatayan, nga pong Ginoo, That's right. kay sabliyang me. So, bala mo itang, we lost. Yes. Wala mo kanyan. Opo. But anyway, detang may konsagra kanita, dala-dala kayong metong nga lugar. Opo. Lakodo ka rin. Opo. Definitely. I-repose dala sa likod. Sa likod dala. Uling, po tating masakit, bandalala, Pwede o kaya gamitan la kabukasan. The next day po. Para opo. kayong Uli nga na ng consecration wow, kanita. pamamugay ko. So, uli nga lang misa. Uli may ari na yung po, wala na. pamamangan. That's right. So, ngayon po siguro yung pakatandaan ng tamon ti kanini, kareng magbisita iglesia. Okay na Then po. kayo po, medyo makakain itang, dahil nga luwaya, dito talagang bisa magbisita iglesia, then kayo doon nagagawan, uling muntala, nakasigla, Totoo po. mag-selfie-selfie. Opo. Kaya ba muntala ka rin, lalawanda mo itang design. Definitely. Ne? Opo. Oray nga liwa. Kaya muntala, mas masanting itang king kaya, kamis da naman yung Itan diwa. pag nasa ng tsuka ka rin, bang Opo. kanita, manalangin, makanyan. Nya, ita po, sinabi kayo ni, taping, lekore ing mantil, uling yari na yung misa. Opo. Yari na yung pahamangan. Manayata kanyang ketang kay Easter Vigil po. kaya ring misa Puwat kanyan. ang balik dito ang mantel. Wow. So, ito po makaya niya. Nya po ang pupunta ka rin bisita iglesia. Iwasan tamo po itang masigla. Opo. Po, may Saka papagletrato. komersyalismo ng kayo po. Kareng kapatadapari naman, po i-expose in Santissimo. Po exposition. Reposition. Repose siya po. Opo. Wala mo magpainawi nga pong Ginoo. Guguluan. In silence, be with him in silence. That's right. Ito Opo. po makanyanya. So kasanting na po at masanting itang trivia at pagganaka ni kakatamong Archbishop. Okay, bayo po yung tauling amano na ni kakatang Archbishop po, buri ko lamong
Banggitan po rin kaya katamong Facebook viewers, Ses Ian Regala, Cedric Pamintuan, Mahapanes Lingat, Ruth Mataga, Neil Adrian Tornea, Tinet Bundalian Perez. Ayan, Sister Tinet, good afternoon. Santos Luisito, Perla Garcia Vitug, Onin Navlag. Okay, Madam Hasmin F. Naupan, Rosemary Guevara, Grace Lazaro, Sister Grace, thank you. Mary Victoria Carillo Manansala, Ferdinand Kilang, and Manny C. Malonzo. Kaya na sister kaya yan. Sister Myra. King kayong pong Archbishop sa office na po. Of course, then katamong King Domus Pastorum Foundation Incorporated, Vicariate Ministry of Altar Servers, Virgen de los Remedios, para ko po King Santo Domingo rin San Isidro Labrador Chapel of Alasas, Youth Ministry. Yan. Okay, rin kaya katamong comments, so rin pong kakatamong greetings daw. Fe Castro, Maya Pagkatpanapon po, Archbishop Dong and Father Pep from Divine Mercy Parish. Aking kaya po ini. San Jose, Florida Blanca. Yes. Kay ba't po yung tutuki, Perla Garcia Vitug, good PM po, Amongs. And from Sister Angie Garcia, Maya Pagkatpanapon po, Bishop Amundong at Among Pe. Parokya na po ng Virgen de los Remedios ng Santo Domingo Minalin. God bless. Okay, Father Ray. And Sister Grace Lazaro, good afternoon po, beloved Bishop, among Florentino G. Labarias with our administrator, among Pep. Welcome back po sa programang RCA's Hour. Kumusta po to both of you? Ingat po lagi. Okay lang po. I'm watching. Hello po. Yeah. Thank you, Sister Grace. And Benesol Ahos, very well explained po rin pakibat ng Bishop Dong. Hello, Father Pep. Pia Cabrera. Good afternoon po. Salamat po kayong sharing you kayong Maleldo. Ayan. And texter 1778. Additional question po. Magumpisan po napon. Kaliman Domingo ng Kwaresma. Pagumpisan na po ring pisamban ng pamanakap kareng imahen. Kareng pisamban na usan tamong Passion Tide. Bakit po? Ayan po, tatakpan la kanu rin lara. Okay. Yan naman po, may lubas. Okay. Alin na kayo bibiruan ko lang kasi malikabok na kanya na ako. Pero ano ito? Biro mo po ito. Opo. So, in totoo na po nini, uling muna, info-focus tamo ngeni, yapirin pag masusyan tamo, king pamanyubli ng maybe ni nga pong gino. Yapin, deta tatakpan tala, infocus tamo pa mo, king apong gino. At itamo mismo kening nanulagini kaya pa mga di tamong breviary. Opo. Din kay katamong kay dareng santo rin ng karelang memorial. Opo. Commemoration na lang ini. Opo. Eta na la eta la pangadyan talagang as usual. Opo. Nune pangadyan tala mo ret ang antiphon, ang pomong prayers. Uling then in devotion ang tila mo lilele tala pa mo. Yeah. Uling ikakatandirinan pansin ya pinining kamatayan at pamanyubli ng maybe ning apong ginu. Opo. At kaya biya mo naman tatakpan itang krus. Opo. Starting the 5th Sunday. Yeah. Uling takpan tayo itang krus para bang kanita mangaw tamong akit tayong krus. Yeah. And we have 12 days. Kaya Biyernes Santo, Yeah, po. pakit din krus. Uling yan yung tandanan ng kaya katamong. Veneration po. Yan yung tandanan ng kaya katamong kaligtasan. Yapin in krus. Pero ngayon bala mo maging mau tamo kanyan. Kapalan kaya pakit. Nya datang tamo, then we venerate the cross. Yes, so. And of course, may itong karagdagan mo naman niya pinitang fasting of the eyes. Itang fasting of the eyes, diyan mitakpan la pa mo rin. Usual kasi pa siya mga dita mating images. Totoo po. So, oreta Visual. po ring reason. Ako mga salko kanyan bukas ata. Metis. Meto ang karamong makatakapla po rin kay
uli kasing Kwaresma ako. Yung tutunan ni Brads. Kanita, alang kasal pa siya kay Kwaresma. Kay, opo. Tapos mga, lalo na, kem period yan. kem period ay alang kasal. To make it really solemn. That's right. O nang siyempre ngayon, bagay-bagay, mag-adta mo makanyan. Opo. Sabihan ko na mo, at least, yung kesal da kayo, yung background, balo mo, malapanahon. Yapin. Yapin po itanda. So, ito po, ito yung pakiban. Okay, at salamat po kay kakatamo mengutang texter ring kakatampong regular listeners mo naman, acknowledge tala Pampanga Provincial Jail, security guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery ASF and DSF buildings. The loyalists. Yes, 24/7 day and night po. Yung kakatama kirandam Tita Paz de Jesus, spiritual children of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando. Imang Nene Canlas of Villa Victoria, and itatangabed and imang prima kiwa ning barangay Del Pilar. Okay, ing tauliyo po nga mano, Archbishop, bayo po yung kakatampang adi. So, muna po, pasalamatan na kayong pasibayo, kayong pamakyabeyo at pamakiramdam kaniting kay katamong RCA Sour. Ing panagkat ko mo po, misaw-saw tamo muna may papangadi. Kadwa, pagkapilitan tamo pong mamie maya palimbawa kimbalang metong. Hemo ka rin kalupa tamong Katoliko, karimbalan tao mamiyatang mayap ay alimbawa. Katlo, pakikuanan tamo pong misip mayap karing kalupan tao. Ne? Pakikuanan tamong mayap yung kakatang pamisip karela. Manta mababawas itang pamanusga. At luntoya impresensya ni nga pong ginukimbalang metong kabang maglakbeta mo, kalitin panahon ng Kwaresma. Dakal po salamat. Thank you so much po at iligye po kaya katamo ing kakatantaw uling para langin. Kilaginig pampo ng anak mo ni Espiritu Santo. Amen. Ginom ilalapit na ing kay kaming parasan kanitin pamaglakbe king Kwaresma. Yapin kapag masusyan king ginuming Jesucristo ing pamanyubling mebye. Adon mi po ing mas masikana pang pamanantabi ning kay kang Banal Espiritu. Para bang kanita ing kay kami pamaglakbe ngay ni, lalo na lang gawan makabuklat din puso mi, bantanggapan impapakit mong lugod kay kami. At manano na sanang ing lugod ayan, yamo naman nga pakit mi karing kalupaming tao, lalong-lalo na karing malalakwan, karing pakakalulo. Iti ka na doon ming kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Iti may pahin ka rin Diyos, bendisyonan na kayo, nigpampo ni anak po ni Espiritu Santo. Amen. Okay, bayo po kaya katamong greetings and paalam. Buri ko lang pong i-announce ng mag-celebrate. Yan, mumuna po rin Maki birthday, March 27, 2023, ngayon po, Lunes. Ano po, double celebration yan po ni. Happy birthday and happy sacerdotal anniversary, Most Reverend Roberto Malyari, DD, Bishop of San Jose, Nueva Ecija. Yan, eko po may kumbira kang Bishop Robert. Siguro padala na natin yan. Padala na ng Grab siguro. Opo. Pila na po kaya nung atatanda na nyo? Nung 66 kayo, 65. Wow, matuwa kung paban mo kayo ba? Yes. Ating sacerdotal anniversary, alos kayo po. Ay, alam mo muna yung 3 years. Oh, 3 years. Wow, 3 years balo. Yan. Yung kaya katamo pong kaluguran na Bishop Bobet Malyari. Happy birthday po at happy sacerdotal. And of course, happy sacerdotal anniversary po. Reverend Monsignor Edgardo Pangani. Yapong bong, yung kakatamo pong Judicial Vicar ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Okay, Apong Bong, happy sacerdotal anniversary po. And Reverend Father Marianito Malyari, yan, Parish Priest of St. Joseph Parish, Cabalantian, Bacolor, Pampanga. May oras sa Apong nito ay kining kang celebration. And of course, diretso ko na po, karen kaya katamong next program after this. Yapin po ing 5:30 p.m. Novena Mass to the Holy Spirit. 6 p.m. po ing Barkadahan kay Cristo with yours truly, Brother Pat and Sister Sol Ahos. 7:30 p.m. replay na po. Karetang pa may karendam ngeni. Miss de po yung kaya katamong live episode. Atin niya pong replay po ta 7:30 p.m.
And of course, 9 p.m. Chaplet of the Seven Sorrows of Mary. At bukas po, March 28, Tuesday, 8:30 ning abak ang kakatamong kasangga at kalusugan program. 9 a.m. Public Service Advisory. At bukas po yung kakatamong misa, King Radio, our regular daily mass po with Reverend Father Robert Feliciano. Okay, Apondong, paalam, pasalamat, and greetings po. So muna, pasalamat ko karen kay katang kapatid na kaya beken, rening kay katang technicians. So dakala salamat kay kayo, ang po rin kay office. Dakala salamat mo naman, kareng kaya beking kay Arsobispado po, Chancery. Lalong-lalo na rin Apong Norman, di Apong Romel, Reverend Christian. Of course, hinggang pataba kay kami, kay Ate Linda, kay Yes. Cook. So, thank you very much. At ding King Office, maninayang i-greet kanya ni Sister Myra. Wow. Oh, Sister Myra, ampoy mani. Patdanda niya kanyang Manayin dyan mo po naman ni Lagyuda. Why, Manguring, Opo. Miranda, di Jet. So, thank you very much. Ampo rin ka na kung Opo rin kamag-anak po. Pangunakan, Mabalakat, ampo rin Chililla. So, maya pawaras kay kaingan. Thank you. Thank you so much po, Archbishop. Talagang masaya kayo po na may labas na naman po ining kakatamong metong masaya at makabaldugan ng episode ng RCA Sour. Ini po yung kayong among sa Impapawid, di Father Pep Bakay po ini station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po, maya po, at panapong kayo may mga tangan at dakal pong takala salamat kaya kong pamakiramdam.